Hajaguda, I am the nation's seer, and I am the seer of this generation, and I am the seer of the century. Ghana for the menumasem ediagoro, the Biameka said, nation seer, menumasem a message to Ghanaians, a message to the world, and a message to every mortal or every subject on earth, every living being. You can say no matter number 2. Ghanaweb, actor here we catch us say 2 weeks ago, and I'm a kind of 2 times say Ghallywood for after Kumewood, Ghallywood for so baby a year. Ghallywood for baby a year. It only pay be away any pa. I will take Ghana ha. Baby, I will be around the world. A reasi adane. A nipa baby woo rough of a woman baby fo. I will show me be a danamuni pa moi. It is only pebia. Nasa uji susu yasi no medi. Unyindi krampona. Kwa bisa. Bopi neshisia nebla spiritual checkup. Spiritual checkup e free. Bebusa ochi. E den na ekoso wo abra bom. E den na ma odehye tu kwan a enkrata sam adwuma sam sika sam ahokyere atete edi ochi. E den na ma katechie abrabo adane. Oba nya ware be ma se oba pe be mebu oba kwasea oba so bu be ma kwasea chese ewiase adane intaja guda onipa bia oye living bin otiase no after program we bopri nation sia phenomenon na fe nation sia busaye se nation sia me pese me hwemechi eye by force onipa bia hwe nechi ne wiase adane Ghanaweb for the menum asem edi agro eye message mon target Ghanaweb for mon target Ghanaweb onipa bia oye adwuma wo so ntie ni ye one God the nation sia me by in peace and Ghana ahonhom and enam the whole Ghana free agent ahonhom na me nom ne din komo nom ne nam adenti na sebi Ghanaweb penifo bi wo no ma omako disika politicians bin chain akọ disika wasofo bin chain akọ disika woni pekuo bin chain say emamon bloge nation sia one God enuma sem isanse nsema yeka no eye real eye nsema esi eye nsema ekakoma eye nsema ekoso ewo nipa bebiri abrabom eye nsema enipa bi etia omebo prisia ema so nyankwade enya nidie ewo abrabom ntinu asofo bi ni Ghanaweb for baako say ema bloge nation sia sebi ensem away and a free agent ahonhom so catch them say nation sia ema renwo Ghanaweb ye betche Ghanaweb say yen ahonhom yen esuma wo na ehisia se brabonten ne be di ensem bia ekoso ensem bia ebe ha Ghana de hie ensem bia e de Ghana fo be ko seyemu ne baaya mo ka se enuma sem e di agro. Who are you to stop the message from the gods of the land? Who are you to judge one God, the mouthpiece of the gods? It Ghanaweb there omunye hu hwe Ajaguda ye no ebe toa so Ghanaweb one mo. From there no obi nkan chwo mo say omon blogger nation sia enuma sem e ma Ghana for around Ghana and the world entibi ehu say nation sia the new seer in town, the seer of the generation, the seer of the century, the seer ba ko pe okasa se bisusu wiase ahonhum na adano ahonhum na hweno ahonhum na ade omsem e makama say nation sia embeto abonte eti Ghanaweb susu wiase free agent for enu omo ye den enwieye free agent for enu omo nwieye Hajaguda ye ni abre ye ni agro me akwa na owuni de anya me ya so oti wiase na ba je bribe enyo obi na je no bribe o ene nyo obi anso na obi ka no asem kire wa na watie obi wonu ma unni no baby a enso obi obeka che o say onipa wonu hu ye hi esa so ye big man or ye big woman tino o ma no e control onye hu hwe free agent for na na busuafo adane na abo epene kunu dada eti ko ma ye kwan a enka ye so be save no e wo Ghanaweb amakene otiase eti free agent for e na atwe na se akonya e pia na to amremu ene what a shock I hate him mother Ghana man for ever be ko yie the Ghallywood for omunya ready we nya ba kope etwatwa so sa one God ebusiafo me friend nyumi biom asama Ghallywood Ghanaweb Ghana nyina e na Ekow Blankson ebusiafo aye nyina na enye yie asemi eni soso Fatum mame Asam to me and can be mammy. You should be a boy. Asam to me
Master kwesi afọkwaje ona oka na sem so sisa bon boke kwaye nti na odun didi esie Mera ho sumane den one god iti say ya boboni a ye wokwan bi a ebia ye pacha amutimi de kye yana Ajaguda kama honhom nkunipa kama honhom hwemu jengu kama honhom ma de feni moja perfume no hia kama honhom se ni mu bi a free agent my church a free agent a gods of the land and to a free agent akolonji a free agent Bochua a free agent Tegare a free agent Lugokpo busum kese a free agent Esobremu a free agent all the gods in Ghana here omo a free agent into nipa bia say be gods of the land best mame say member cancel enguo me fa message emre Ghana for now to Ghanaweb na amafo bi ase okutupa say abranche we onimunyamfo we men publish and am blogging video now so the udi echire openimu bi frɛ branche papa yi ekoi tunanim say hey and some na sisia eka no ano e den etimu blogging video na ko viral e wiasa fa na na obi entie bi because me obi a me professor man of fair a professor okaje so a professor on gisem ndi but this young man there I believe whatever he say enti man kwan okache ne say yen sema ye ka no nyanse bi anim we amani wo nya nwanwa why there was small money mum but ono ne pe enti ye che Ghanaweb for say so mo ne be twa Ghana ha dia we owe the spiritual world they owe the physical world let's see what happen on earth. One god pabocho abotire munya abotire na one god o can say honorable Kennedy Agyapong no ase oye threat e de Mahama na adenti na other competitors ni nyina wo ho na ono honorable Kennedy Agyapong ne nko akompre konko na oye threat e de Mahama does it mean say e be a sideline na de anka Mahama kwan da mu manana message at the gods of the land are aware. I'm gonna appointing or Okon Kennedy Agyapong. So I'm lead Ghana, I'm really Ghana. Because one thing I say Muse Kennedy Agyapong on your Galamsey. Galamsey or how be ever talk Ghana song. Galamsey for so a baby whoop ebe happen live and color. It mo market date in F1 tour. Because she say Galamsey ebe ma sebi Ghana and nam Sabi any pen and yes kakoto seafood edi. Is a Ghana. Yes so be a maya sabi sauce a maya janica kaka and nam near the adi no at the area air back on my way say mo. Galam say no ebe sense I say Emma sabi in your baby ye timi ete haban at the salary and you be a etimi free Emma nipa enya emfasode wo so no ni na eba be yira o Ghana ha enti e de o ha o kese ebe to Ghana so enti esuobre mu esuo da Ghana ha na asole omama muso enti galamsefuo omo ntom hofo a omo ba bewu we na ka ho na sebi Ghana honhom ese na esisia okon prekon Kennedy Agyapong ene wo se one sankofa John Dramani Mahama atigina na ba ko retire ba kon. I was ever retire our politics because our banter we say it doesn't soon we say I was say pay life no be who it was so for be a compre Kennedy Agyapong prophecy from the nations here the Kama family a Jim from Ghana Hana over Jata when you take your time now to me ADHD also for code diagro assemble so okay credit Emma on my channel on our tape prophecy free member say Yakopon and a smile o Yakopon and smile be answer on meka politicians once gods of the land they own politics o Yakopon tibia and an ejinabia e kingship any queenship okay and no and Yakopon onim e nipa in the creative politics e nipa and the politics eba assistant no and na ye na Ajatum and e ruli ye kwato abama ba akofo abelidi ye de wadwen papa do betima bo Ghana etu okon prekon Kennedy Agyapong die so we nya pa barrier in the MPP dia and I'm telling the MPP say there is nothing they can do almost starting in this year
almost started emphasis can be see no much more time or make opposition for good 8 years because enya sankofa John Dramani Mahama eba abetwa 4 years pe no sankofa betwa 8 good years sankofa John Dramani Mahama be di president bi ma obe set record a obian seti bi president bi seti bi e wo Ghana ha ono so na one person favors a wonya e wo wiase e wo abrabo mu no just unbelievable. There are so many good things Mahama abana abrabo mu free education e wonye bi wiase obedi president free na wakosa eba ebi si obabi aye eti history and Mahama eba be make eti MPP for say na hisi abodam na hisi enim de okan de a omunya abotre sisi omunkwa aka asase so ye eyiye enkokrafo na eba be ko eyiye akokra wu na da kokra di ade a eti se eyiye no ene etu aseda Agyaguda emawre ho man enkokrafo nko na emna timi hande Ghana eyiye na maba all so timi mremu bi the same kokkrafo omo block chance the opportunities from the infancy and kolana banon the talent they have in Ghana here. Look how these old men are treating with the youth in Ghana here. For how long will this continue in Ghana here? We are tired until your bomb pie say free agent at home akokre bia wadara mena no omo kan ntum omo pia ntum na yense body no land na emranche media de na Ghana nya fe na Ghana nya kra behwe wo aso ne menya adwen no se besusu wiase na embo so wo enti wan God no menji so say amen amen eso jisu amen Agyaguda nya bone anase enchile ma amen ya so for ne dia enchile ma de come at this enchile ma sa na tie that's it. Na epia wo wo na konwa mu de na ekoso one God omo disika omo men omo time na say aso omo time na say aboso e wasase so so atiase ni wo efe ni pe na etimi nya owo we se bia enka megiri se nka owo be de ko be akono na owo ya accident owo ya chese yare wo be bre ni ade sa na tie we enye obi na ekunu ono ane time na chese uluman aso asase so abama wuo ede na taban afa no ede na de eko enti we de enkokrafo no be kɔ yiye obi yi ase ene ye we yiye sa na tie one God me ba cho we uhu owo we no owo we ana say edika kadada say a lot of politicians egu from osunsun wiase enti politicians ebewu ena nya Ghana nkwa the whole world global president eba beto to form because egususu wiase e confirm a da ho no a ebe pie wo land we see from afar ensema meka no e wo akire afena ebuboba enti pie wo land a obeti social media obi e different detail enti pacho owo na ye this year pena enye this year from before na this year to time to about 2024 no Ghana is going to lose a lot of celebrity just like the Nigerians are going to lose politicians, musicians, a lot because susu wiase no ensema ekoso no onipa bia we celebrity na we star kese no umoja egumu no it is a common person best 1,000 because we celebrity who control youth who control crowd and to celebrity bia moja ano hye celebrity bia moja ano odin celebrity bia moja yare papa susu wiase a eso ni ahom ni sia it is celebrity ba ku bia no say Shatawale say what is a common for be 10 billion we wiase because celebrity ba ku bia akola krat ni din akola kro nim no into a star brakope so Ghana is going to lose a lot and kokafo ni de me person mo na office system ni mu enti ye bon paye akokro bi oja na mra no free agent fo kan ntum na enye na eyiye na mra nti media de ye kan se ne nka bone ye o masa nkwan obi di 70 years a ye de aseda ene nwonto ene se de ne ja ne kwan ye fesu nya ne kwan one God mesre wo owo bebrebe yi pacho mutimi nya bibia mfa ho enipa bewu say kan say enipa bewu ema bewu apemfo bewu any ways any mean any form enipa bewu because Ghana election we no e bloody ministers for any businessmen takun for any supporters obi inviting akon for the malam the prophet just any CS na gu Ghana ha eti ahonhom egu kromo ase no omo ye bunch omo hia ema moja ene dia ye nyoma eti ema mo hwe mu hu yie enkankan ne apemfo no from now to 2024 ema be wu Ghana ha se no e be che mata eku de na first AC no because emu hia ema moja ahonhom egu Ghana hia ema emoja enkola so be yira
enkola bebre su be wa famu ni na ya de ekoso Ghana ha sei nti e ka se fa perfume egu nsuom ne fedwale a na e che se Bible mu se na owoti atese a se bi Yakobon e ka che ne ma so obi apont makoko ense anase muja adekoko enye ne dan no na owoduru ho no ma wo se ha de me wie ho akọ na essence na wo se ho enti oni pe bi afa perfume egu nsuom na ewiase adane hit na be wiase no we the mortals we can't stand it because e so ne form isu a etoso be kunipa saade isu etoso be kunipa asaade ejiwafo ntie ni yie no fa yie entu yie na anu ya na ye papa na na Peter Dochi edi ni birthday susu wiase ne onyine yie banyame adun obetumi twa kakra ko papa no ho odin kama ba onyine yie enti empabo enko ne ho me pena sempa me follow ni bibia saretie one God le jisi abako pe one God ajaguda one God na owuwe impenifo hu aka that like omahu aka to ho na say mo na mo ba like ye je mutu mu na afa mo yiyi niam ba edi sa kire yen ena ye yiye pie the nation sia osofu bi antimi hye nkom Ghana ha ema ne mbem osofu bi obeka so be hye nkom amana bem no se fri Yakobon na engi bia na se fri moti abe backfire woni megu ase because karma e control the whole Ghana every part everywhere enti motia o be bia o ye na djuma me fa asem tudwa Ghana fo amwa bruchi akwa bi akola kitu be se fe no nanaba motia o yazan o ye criminal spiritual father de ba no na djuma si onya Ghana fo mbo mu biem ana ko fa sa akola ketu abeto se ne ba no na o ye de na ba motia o yazan oso mo lo tonoma abroche fo mu teni o yazan oso yisika o yazan akola na kasa no mpanifo bi na di ne de AS adwuma no ononum de o ye kasa na no eti nowadays no akonfo bi ehu se omo tamaso omo format no esi omo ye video to social media so obi afre omo enti omo de nkola ketenkete ebe hyehye adwuma se ahonhom na afa nkola no obi aso uza akola eye konfo ne ne de ne gine ho na me so obetimi aboa no eti eye tricks akonfo no ba be use wo media so Ghanaians are blood and in Ghana should be vigilant momo ni nda ho simple one God wono omo ye bibi enti na asase ni twi omo so ka anase eye natural law bi na koso owu bebre no se na owu na bebre no natural law na bibi no omo aye onim se asase we su ne etina asase we su ne didi so whatever you do to affect this land don't forget say the mortals are going to pay dearly with their life and their blood enti Ghana galamse no mutu no omu ku ahonhom bebre omu se enema bebre galamse o my penalty sui ono otubi ane ne pamfo no mutu tinya ka se Ghana for say momo ni na ho na momo pre Kennedy okon pre ko Agyapong the businessman the only man about me I'm a youth anya eduma ye Ghana ha eye Kennedy Agyapong no politician in Ghana you don't say ni nyuma obi abi anase ne workers otuomuka they are even more than the man Kennedy Agyapong none of them can even stand anywhere hit their chest mami nyina baby na meka say sebi eye mi amebra pani Ibrahim Mahama baby obi amechia no enchilema no kana sem we second time sunsun yase esuma fro no ahochia ne yare a ebeto Ibrahim Mahama no edi sem ebiri ebede ebeba yasoma ema bi a omo ne yare no na ebre no ema ne de yare no ebre Ibrahim Mahama enti papa baby obi ano onye steady no mo na ne de na ho esi Kennedy Agyapong de se Ghana fo epese omamu ejo na emrante nya adwuma eye na emaba aso nya adwuma eye na se bi hook up ne shawo bla no esote na fraud ne super bet akese amanfo tonton modem nyoma scam amanfo ne jai dia then the youth have to turn their back to Okun Prekun Kennedy Agyapong is the man of the movement or a baby Ghana ahonhum na etuche and mamosa so e dia mano esiobire musi Kennedy Agyapong entu godo Kennedy Agyapong ye galamse o na Kennedy Agyapong and ahonhum na ehia no antoa amanesa so ama Kennedy Agyapong ecology honhum kese the whole isi region na baabia ebofa central region na waji baabia for amanesa so kese o se Kennedy Agyapong na enkoma no ento ni pe bia o tweet o test edidi one God the nation si atem no ye de enka wo hwe na emom no ohia ene ahokyere ene disappointment ene edi be dwalo se perfume no na wate ade a eyi aseme ko asase so simple one God me pa cho afeyembra spiritual side no ladies be a friend me say omo pa cho say
Your mom almost sorry for spiritual marriage. I had mom Florida water, your mom oil, your mom never be say almost fin jarina a beko. Now almost me miss out say, no cray, says I man bits me ye, almost fisa system ni mwana. Spiritual marriage, onipe bia haja guda, obeka say spiritual marriage, obema unkun, obema uchain, obema osemna, obema oil, obema bibi, obema akwankyere say ko na koye ebetimi ama spiritual marriage akate of anase divorce na if you oboa. Oh. Asofo no mu ntimi enye omodwuma. Spiritual marriage enye mpaye. Spiritual marriage enye fasting. Spiritual marriage enye sikatenten. Spiritual marriage eye marriage a ahonhom ene wo busua honhom ekọ apam e wo sunsun wiase ye wo to onye no ene hu oni munyam ene wallow from the infancy ansana oba benyini ababubo nufuo amasebi okuso kuma sofu seyi amo se wo ye oba mua sese no ana wo ye bema mua sese no wo so ba be wale wo ba betu anamo. That is when obehu say marriage na wallow sunsun wiase afina e ba be affect our land. It is spiritual marriage kama honhom oni ufi ahonhom edi nkomo ema musi nkonya ema honhom eti asese sese de ojai oba smesi ama mota e wo land. It is nkonya na ye divorce. E divorce spiritual marriage divorce enya honhom a oti sunsun wiase angel a obi atimi ko ben mota atimi ko ben akology say sebi obi awale obi ntu no ono kwa kwaje mota onim the limit in the spiritual world. It is a to me kese to say akolonji antoa e wale oba ho fefo asase so a kama honhom e de chopa and the command toa. Okay. Kama honhom de chopa and for the bo and the man and antoa na wate ase na wajemu na wayi ni nsa wayi ni kawa wayi ni bibia wayi ni tintan wayi na wo kire if you abla boso na fe be ma do wa do wiye watoka ama atofia ama chese obi bia be ma de akono eti susu wiase de divorce na ekos in the spiritual world no oni pe bi obeka say spiritual marriage issue bra beji chetu ko beji bibi tu sisi beji nku fasra beji we fa se no omoboa enye adwuma eye fake oju sikedi intino bra be so na sisi anehwe de bia ka hajakula ajaguda enkola bi ebe wiase na omo ye nimunyamfo omo ye titirifo omo ye nkola sese wiase adane no obi wo man the voice keke ode kasa kwa na esika obi wo the voice ode tonyim kwa esika obi wo the voice keke kwa pono je bibia na ode ma commentary esika edi san nkola no ye ba be lokolo mo omo kasa e wo sunsun wiase the padlock tututu omo num because omo ye sika fo no mo be wiase omo ba Ghana ha etu chabro chire o te Ghana na wa wo ba na odi be 5 years 6 years no timi nkasa ya bopri nation sia na yenhwe sunsun wiase o yesa nkola ni bia na kama so mu yesikafo omu ye titirifo omu ye nimonyamfo omu ba be fole e we busua bebre mu because it is time was some poor family be ebe really the richest and the richest family no ekodi hia wiase adane esikafo e ba be di ohia omasefo be di hia ene hiafo so e ba be di sika e be si wo Ghana ha enti wo sade hye ni be ofia na se won kasa bo prie na ehwe nechi se susu wiase padlock no e bi da na minima ye ko bie ma no na won kasa Onyadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan na wasi awie na wo penchensen papa de aboso anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam ne true things abie wo mo ensem de amasa nkrofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubo sase wo madwuma so aninti no adansifo age wo mo atum ne true things ana wo mo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda